Wapi huko? Alibaba peke yake. Zatini. Ebusweni mfethu Andayazi Zathi lethwa ngembama ukwenza. Into yapi nayo khona? andiyazi lwana mfethu. Yasinishale mnandi. Baqhubeka ngabantu ngoku. Sawutya imali mos. Khawuse ke Thomi ngubani yena uGuy lo ungaziwayo ke ngoku. Ndiyazi nofana uzothini ke ngaye but alright. Oh. Sithanda sam. Hi. Njani? Yeah, nenhloni.